cyo twakoze twabayaho tugize ngo baratwimuye batuvana Mwanzari batujana kuri site Bukirasazi tubaho turakura jewe ndaja ku mashuri mato mato ndaheza ndaja muri secondaire ndarangiza ndangirije rero niho nari nibereye nyine mu kazi gasanzwe batangura kuza batugendaho ngo dutunze amagerenade mu nzu. Muri neza nshuti namwe bakunzi ba RS Media mukaba mubandanya mudukurikirana mutonde kuri cyakenge cyacu kugira mu banywanyi bacu bwite mutonde no kuri ka like kugira ngo mwerekane ko mukunda ibiganiro cyo turabashikiriza na cyane cyane ibiganiro bifatiye ku bantu batanga intahe ku byabashikiye mu 1993 kwiho nyabwoko byakorewe abatutsi cyatewe n'umugambi sawa Frodebu wari ku butegetsi icyo gihe tugone mutumira vuka muri komine Bukirasazi mushobora kutwitondora. Nashobora kubidondora nitwa Habanimana Daniel abamvuka muri komine ya Bukirasazi umutumba wa Mpingwe agacimbiri n'igikobe. Umutumba wa Mpingwe agacimbiri igikobe kuva itariki 21 kuva uvuga Amerika Ronadaye ibintu mwashoboye kubona. Iyo tariki kivugwa habanje gukorwa igikorwa cyo guturira imisozi. Jewe nari umwana muto ariko nari nkuze kuko naniga mu wa 3 primaire kuri école primaire Gasenyi yo muri commune Makebuko kuko naba ku rubibe rwa Makebuko na Bukirasazi. Abantu bari bateze umutego wuko abantu bari boje kuzimya abatutsi bagaca batsinda mu gasozi. Abatutsi nabo ko bari bibereye mu vyabo bakavuga bati hari ahantu hari ikibazo bagumana makenga bakavyihorera imisozi irasha gushika ku munsi wa gatanu. Wa gatandatu twagiye mu bukwa ahantu umuntu yari nyumba 10 bitwa Fideli niwe baciye bafata bamujana ahantu muri rompo y'umuhanda hagati y'agacimbire ka Gikobe na Kinyonza baramugaramika bamukuye mu bukwe bw'umuhungu wabo yari ko ahekereza umwana baramugaramika intambi yo mu Rubavu ngo ba baciye baza barakaye ubukwe bwose bace barabuzimya. Mwene ubukwe yitwa Nahimana Andre aheruka gupfa nawe aguye muri prison ya Ntoze ya Mpimba. Yaragerageje abahereza urudipe rw'urwagwa n'urw'impeki ngo babe baranywa abantu babone kuza baracika ariko biranga. Bararunyoye bongera bagira umuzingo bavuga ati abariko baranywa mutekane nta kibi kumbe yari gahunda yo kugira ngo babanze bashira ubwenge ku gihe. Icyo bakoze sikindi barakomeje yanze ko barayinywa iheze baca barakarisha rero neza imipanga barakarisha amazu bahera ku ruzi ku gacimbiri ka Kinyonze epfo batwika bazamuka gushika hejuru ku musozi hari tariki 23 barakomeza twebwe twari mu bwo bukwe tucaho papa we yararagiye inka aravuga ngo nta muntu twasangiye ngo icyo kunywa ngo nta bantu nkoresha mpeba amafaranga ubonye iki azi turi nkaragenda natwe mama aravuga ngo oya cyabane banje tuduga hano hejuru Impingwe ku musozi kuri ahantu ubu hashinze antene ya Leo twaragiye tugeze ahantu muhita mu Kidida ijoro ryari rikeye cyari yamaze kwinjira ari nka saa moya dusanga umuhanda bawuciye umuhanda twari ko twigana tujya ku ikomine bari bariciye beguriyemo ibiti ba mama badusubiza inyuma twari abana benshi. Cyo bakoze twaciye tujana musivoka turinyegeza duhengera mu masaha 9 twabona amatoroshi azunguruka akata mu muhanda azunguruka nyene mu mazu bavuga ngo yashinga ndibaza ngo nta gasigaye bagenda baducako ariko twinyigeje ahantu mu bivoka twisize ku biti by'ivoka. Niho tugiye guca nka saa 9 mama aratubwira ngo hogibane banje tuje imbere tugiye imbere baciye tuja kuri kwisengero tugiye kwisengero twese uko twavukana twari abana 8
baca barakuramo abakuru batatu b'imbere zanje bose babajyana na mama ba mama wacu baka data wacu ba data wacu bose barabafata babajyana musitanteri niwe yari afise igoro yatanze uruhusha ngo babakuremo badukura Desire hezo umuryango Desire abakuramo abakuyemo aca bajana ahantu inyuma y'isengero kwa ahantu havuka umukenguza amateka bita Toyi Gabriel abajana ahantu mukongo kare hano ahantu mu gito babikirayo bose ubwo twe twasigaye mu rusengero turutwana umukuru yararimwo yari jewe kuko niyo waba uri mutoya bakaraba igihagararo nyene ureshe bagukuramo bakujaniranye n'abakuru padiri araja ngaho aravugana na musitanteri ngo nababare ngo tutwana ngo tutose ngo tube turakura musitanteri yavuze ngo umva pati ngo asubira gushiramo mu mwana numwe ngaha ukiritsinga abantu araza nyene arahagararamwo araharura abana b'impinja umwana mukuru yari jewe nije nari ndimo aho bigenze uko umupatiri yitwa Mayo Atanazi yaragerageje aratabaza ku munsi wa mbere zari tariki 25 kuwa mbere zari tariki 26 ahubwo ari 2005 tariki 2005 niho muzenye Patiri Atanazi yazabona instituti yo kuri brigade Mwanzari ije ibura ahantu ica kubera bari beguriye ibiti binini mu muhanda ariko inyuma yaho iyo instituti hari brand yari ije iherekeje iyo instituti n'abajandarume baraje bageze nabo babatera amabuye ya brand icica ahantu mu bitoki ikatira ibarabara ikatira haruguru igendera gonga ibitoki ikwira instituti bonaho kunyura instituti iragenda kirakwirikira twegaheza akanya tumva amasasu ariko aravuga avuze bashobora ngo bakubita ku rugi padiri nawe agira ubwoba ntibari bamuteguye agira ubwoba aranga gukingura ngo baraje kubamarira padiri ikintu yakoze baciye tubaho nyuma y'isaha aguma iyo siti gumitemberera baba barasigaye haize nk'isaha batwe tururira dusohotse twaciye tuja muri instituti baratujana ngo dusigaye turi nk'abana ngira ngo nka 40 aho ba mama bari bagiye bose babisha ariko inkuru y'umwana isubira inyuma abantu bari batanguye gutema mama yari yababeshe wagiye kwihagarika bamwe ati wihagarika urindirike ariko umuntu yari inyuma ya musitanteri Desire amubwira ngo unacho ngo jajya hajya batanguye gutemagura abagiyemo arabacika ariko bakuru banje barabishe nabanyina bo nabana senge bose barajyaniranye bose amo bapfuye mu abantu muri iryo shamba hetse umujyano y'abatwaye bangari nta mubare no nta kiharuro kiriye exact no ushobora gutora jewe muri famille yanje twaharuye abantu 46 famille yo kwa sokuru wanje jewe nk'ubu munyaka mfite mbarogwa mu bantu batatu bakuze bari mu muryango batatu bakuze abandi bose barabise kandi nikimenyamenya ubu no muri 2015 no kwinkuru nyene yo havi bandende muri 2015 naho baciye basozera twasigaye twebwe turi abana babiri jewe nije nari mukuru na babiri bari nyuma yanje rero tubaho tushite mu buhungiro nk'inyuma y'ukwezi twage tubona mama nawe anyegurutse avuye hano mu ishamba tubona araje no kuri brigade Mwanzari aje tubaho ho kumubona twararize twibaza ngo yarapfuye cyo twakoze twabayaho tugize ngo baratwimuye batuvana Mwanzari batujana kuri site Bukirasazi tubaho turakura jewe ndaja ku mashuri mato ndaheza ndaja muri secondaire ndarangiza ndangirije rero niho nari nibereye nyine mu kazi gasanzwe batangura kuza batugendaho ngo dutunze amagerenade mu nzu bavuga ngo twebwe ngo mbega ngo
ngo ko muguma ngo mutarara ngo mwabasore ngo mutarara ko abanya ko banyine kubera iki twe natwe iyo site twe twarubatse inzu zacu jewe sinibeshe narafite utuntu nacuruza naradandaza ndasaba ikibanza barampiriza ikibanza niga mu 9 ndiyubakira mbara na barumuna banje mama nawe akibana ariko nivyateye kabiri abarumuna banje barangiye bishe umuhungu murumuna banje Riveriano genda banyikwa nibaze ko amakuru yaraciye ku mbuga nawe ari mu bantu bambere batumye mpunga batanga kumwageza ngo vuye ku Musaga ngo azanye inkoho ngo aje gufuroma ikiroberi Musanera aramufunga hanyuma buri cyo bamwagiriza bamujyana muri ntoze muri prison Gitega bamushikanyeyo araburana aratsinda ngo baramurekuye kumbe rero niho akazi kari kagiye gukorwa gute baciye neza aho bemeza yuko asigaye afise roberiyo documentation yaje ari ku munsi wa gatanu muri 2016 tariki 25 nzofa nazibagiwe z'ukwezi wa gatandatu niho baje bamutora ku isoko aho yarari baramutera imodoka buke kwa gatandatu nagiye numva umuntu bamutoye muri Ruvyironza bamwishe kindi kintu cyo kongerwaho wamukurikirana nawe wewe bari bamwishe mbere bamwiciye ku isoko bavuga ngo yashwanye ubwo nyene siri place wewe ariko twarahamvye kwisoko bukirasaza bibe baraho harimo n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD isinze ko yariyunguruje yitwa Charles sinagiwe imbareheza oya Charles nde sinagiwe yitwa Charles yahoze ari inspecteur w'amashuri mato niwe yararongoye umugambwe CNDD-FDD mu komine niwe yatanze uburuhusha je cyatumye nkampunga rero byakiye bikomera bavuze ngo iyo nkoho ngo umuntu wabanje yara ngo office muri genda yisiganye ngo bamubesheye jewe ndafata umwanzuro gena ko nkora mu Ruyigi ndagenda ndabaza mustaneri arambwira ngo weho gute ko wigira ivyo wabwo turakubitse ukomeze usatire muturakubitse sinzo kuntu natanze amakuru kuri RP yabivuzwe ndatanga nyuze ku muhungu atwara MSD bitayiri kuramuzi ariko ari mu Buganda yahungiyeyo Eric ndi ku mahoro katoroze Eric niwe nayacishiye ko amakuru ndayatanga bayumvise yavuze umunsi ngira Imana nibereye ku kazi mu Ruyigi ikintu ngo baraza wa muhungu turyamana baramuvyura bamushira hanze wari Daniel naho wari ku kazi umuhungu telefoni zari zigwiriye umuhungu ntiyatera telefone ngo amamagare naciye nizana va mu Ruyigi ndaza ariko kwa gatandatu kwa gatanu nashitse saa 5 zibura z'ijoro kwa gatandatu njya kwahirira inka bambe impene n'inka canigende igira mu buri ndoga ndiryamira sinaje no mukabari Imana yanje kwa Mungu ncanzinuka nja mu yambere ngiye mu yambere camura n'umuhungu yararongoye imbonera kure mu komine kandi wamengana umugenzi ariko ikintu cy'ubwoko nizofa gihetse umuhungu yari umuhutu ariko yarayibisimwe vyinshi twarahuye duhurira ko nuze aho jewe narinje neza na neza ndiko ndabaza neza ukuntu umuhungu ikintu yapfuye azira arambwira ngo namahoro ntibivana nico wita amahoro ndirenganira muri yaje nafise ahantu nadandariza nyiri ku isoko je naciye ntaha iyo saa 3 ca ndasubira nja kwahira ngarutse nja ndaryama nka saa 10 ca ndavyuka ngiye ku isoko hanini nangiye no gukora ibiharuro n'umuhungu yandandariza
cyo nakoze nduze nsigaje nk'imetero 10 kugira nkate ninjere mu isoko yari yubatse mu buryo bwa kare yari nk'ikare navuye muri fasi imwe nzamuka nyine hari ikorosi tuza guhura n'abatambika yo polisi ngo ngiyo ubu nawe ni ugezweho muhungu mu farumasi yabimbwiye niyo bariko barashaka kuva imisi isohora bari kugushaka kandi uhajya bashyizeho umuntu agutegereje kuza gukora ibiharuro umukozi wawe yababwiye yuko uri kuraza uri kuriyoga ngo mukore ibiharuro jewe akibimbwira uko arashye nkatira mu isoko ndinyuranganya cyane kamoto cyafata irya bururi fashi irya bururi narabanze mva saza ngendera mu misozi hejuru nurutse ngeze buraza cyane kamoto ni bururi vuye bururi ndibaza iyo ndikundaja ndavuga nti wapi ijoro ndashika Bujumbura gute kamaze ni mbanze mpoze gatoya cyandakata nyanja mu Rutana cyanaryama cyandakubita imisi 3 ndibaza se ndabigenza 2016 aho rero bari babanye mu rugo umugore bamubaza ari hehe na umugore twari kumwe baramubonye umugore namubwiye ntiburagenda ndaje nkuko iyo mungu mu farumasi yampagaritse umugore ntiyamenye ngo nagiye namuhamagaye nka saa moya z'ijoro namubwiye nti jewe ndi bururi ko rero bicabaye ukibi cyambere nkuko nasize telefone tubaho je nibera mu Rutana ndagumaho mbaye mu Rutana hanyuma ku munsi wa mu Rutana nagiye kwa Mungu saa 3 kumanogaranye bakampamagara wa Mungu akatwa imbonera kurara mpamagara kwa nimero njara ifise cyo nakoze limitere ya yikwera yari ya leta iyo mugambo uri ku buyobozi nacinda yikuramo gumana reo ndamwitaba ndamworiya niyo nakorera mu Ruyigi arashikayo ari kumwe n'undi mu polisi ayo amakuru nayahabwa n'abandi bantu tibaje gushaka ashitse mu Ruyigi abaza mustanira nakora ko bagasantere to sante mu Ruyigi haza ngumushabe to sante bira sante to sante ngo abaye sane yamubwiye ati abakuri tere yari yanyeri babahungu dete yari y'igihugu bayikubise ikiki baja mu Ruyigi nari nibere mu Rutana ndamubwira nti ariko nagiye mu Cankuzo hari umuntu yambwiye ko nja kumukora implantation ko umufundi yabwiye ngo yamukoreye nabi yambwiye ngende ngo amikiraka nagiye ndamukoreye implantation ejo ngaruka ku kazi wejuti waba bari ukaza ngo hakiri kare ngo hari kintu tuvugana yumva nkita umugenzi kumbe bamuntumye naciye nkora iki naciye ndamworiyana nabwiye nti ingo mu Cankuzo ku isoko ndepfo y'isoko hepfo y'ivyamwa namubwira namworiyana araza nandi mu Rutana wa Mungu yaragiye yashitseho ndamubwira no umuntu ahamagara urabe uriya mukobwa adanaza kwa kanya kabari kari imbere y'isoko karabe epfo kariko ivyandiko bya Amsteri umucu mpamagara ati ndaba ndahageze cyangwa ibwira uriya mukobwa aca wakubwira aho ndiko ndakora wa mugabo yaragiye Bruno mu Cankuzo ariko ahetse n'umupolisi yari yavuze bari bavuze yuko aho mfatirwa hose bitabaza inzego yewe ikintu nakishabaye nagumye ngaho mu Rutana ariko mfise ubwoba bavuga ni n'abantu bashyitse mu Cankuzo kandi banakoze n'amanyanga abantu umugenzi kuguma ndesha kuri telefone cyo wakoze yaragiye arashikayo umugabo ngusikaye umugome waruze nawo umupolisi wese ntuwiki ariko nawe nta n'ubwenge ugira uri esha nuri kijuje kimecujuje nawo umupolisi ni niyo ngawe umuzanyi wagirene ya umupolisi twa niyo ngawe niyo ngawe mugendana ngo akora iki ntajeje ko imbe minini niyo ngawe tamubwira nta muhisha nta n'ubwoba ko yacyari kimwe none se twari dusigaye turi batatu nkona nisigaye ndi umwe ikintu cyari gisigaye mu cyari giki cyo nakoze kwari ukwita kandi navugane ko bigenda kose ndashika mu Rwanda ko amafaranga nifise kuri banki nibaza ngo ndaje kuyatora kare ibintu by'abadede n'abagoma uzi yuko ayo makuru agisoka kuri radio amafaranga yaje atasuye gusohoka jewe naciye mva mu Rutana nahungaye amafaranga 190 nifise mu mufuko ayo yo umukozi nangiye kuharura twabaye tugiharura umugore nawe yigira mu kabari yibaza ngo ndigaho ndaje munafatanye n'abandi bantu nambwiye ntawe ushika uburanywa ariko ntunywere wanje icyo yigira handi kandi kabari
naragiye nshitse mu Rutana shaka umuhungu andanira ntuze Kayenezo Sheki umuhungu yari umufinaliste kuri ntuze kuri lycée communale umugenzi anzanira n'ipantaro zibiri azinzaniye asanga ahantu nibereye mu gipangu nk'uku sanzeyo ndamuhereza ntuzenye amafaranga yajeko ndayamuha ko yari umunyeshuri ndayamuhaye ndamubwira nti rero umugore umubwira uti ibintu byo kwasama ubivemo ngiye gukora ko amafaranga makeya urumva asinye amanota nk'izibiri ndabwira nti imwe ndayitorera ngaha mbe ndaronka yo kurya inana nizo yatora i Bujumbura cyangwa ahandi hantu ariko ndiko ndagenda ikarine ndayimusubiza ubwira umugore nabwo yandika nabi yandike hehe yiyandikira agenda ruti ganje mu Rutana kuri banki bayanyime ambwiye ngo uturana ngo nta mafaranga ariko banzereka tabura aho gute barambaza ngo bari kwangaye ariko miliyoni zibiri zirenga ko amafaranga hafi nk'ibihumbi nka 90 miliyoni hafi 200 none ariko tiko ni ariko jawe city wasyo ntaya ariko nageze gute narifite agakonti muri poste cya muri poste muhungu waravye muri machine cyambwira ati bambujije hanyongorera bavuze ati uyu muntu akaza utanga amakuru ndibaza none kugira bamenye konte zose kugira bamenye konte zanje zose byagenze gute bo kintu nakoze naciye numva ko ibintu byabaye nabi amashika sinye naciye nkoresha iki naciye ari umundi umugabo w'umugenzi umugabo w'umugenzi niwe nagiye ku Bujumbura gushikana ubu umuryango naragerageje nyuma y'umwaka uranshikira nawo ubutungane mpuzamakungu mu bisanzwe ndabusaba ko bwokora uriya mugambo uri ku butegetsi abantu bawugize bose nabicanyi bamwe ku rwego bagasohora imitahe mpuzamakungu sentare zikabakurikirana hama tukabona ubutungane bwuzuye baye ngombwa no gutaha umuntu akabona gutaha. Izina ni Habonimana Daniel nkaba mvuka muri komine Bukirasazi umusozi wa Mingwe.